بسم الله الرحمن الرحيم يقول السفهاء من الناس زرد ويقمق خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلین شدیو آغیت مخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدینی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواری سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گزلے منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پانا شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتاسبان نے شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندے مخکم توی آغیت مخکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کنگا سوک چی تابداری کی دا رسول رسالت دوئے ممن ينقلب على عقبه داغشان جدا کو چاوڑی پخپل پندو داغ تابدارینا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا شلا ولا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم ان دے اللہ تعالی چ برباد کی ساسو منزنا شری ایمان دو جن کڑی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخلق و خام خاڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑ ولد مخص آسمان طرف فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر زونتا قبلتا شتخو خیر را فولی وجهک شطر المسجد الحرام نوگر زو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطران او کم زیشیتا سو نگر زو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينًا كَسَانْ چِ کتاب ورکڑے شہرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخا پوئی شدا قبلہ بلد الحق دید رب طرف ندین وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اُند اللہ غافل لا يعملون شریع کئیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑا کسانتا کتاب ورکڑے شہدار قسم دلیل ما تبعوا قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انیتا تابداری کن کے قبل دلیل وما بعضهم بتابع قبلت بعض اننی باعث دریم تابداری کو ان کی قبل نوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او تابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دریم وسائنا اشراق لیتا توحیم انك اذا لمن الظالمین یقینا تبادوخ کی خامخات ظالمان نشیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه آکسان شورکڑے منگائل کتاب پی جنید قبل بلدلهم كما يعرفون ابناهم لکش پی جنید زامن قبل وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون
یقیناً یوڈل دین اشتر خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق بانے الحق من ربک حق آغی چستاد رب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو دلنا ولکل وجہت هو مولیہا ودار چا دپارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بننا پخکاروں کے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول در اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درون کے دے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلی انو گردو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وإنه للحق من ربك ويقينا لا قبلة حق دا استعاد رب طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند الله غافل لا يعملون شتاسوي كوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودعال زينا شتوتلين وقرضوا مخبل طرف المسجد الحرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا افر لئیچی تاسون وقرضوا يخبل مخونا طرف المسجد الحرام تا لئلا يكون للناس عليكم حجا دید پاراشنی خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذين ظلموا منهم لیکن کسان چ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نم یری گئے ددین مخالفتنا و یرکو خاص زمانہ وليتم نعمتي علیکم اور دید پاراشن پورا کو مخبل احسانات پتاسو ولعلکم تهتدون ودد پارائش تاسو ہدایتوں میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا نعمت پورا کے دل دا سری لکشلے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ويعلمكم الكتاب والحكمة وتعليم دركين تاستاذ القرآن وحديث ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وتعليم دركين تاستاذ عائش تاسو قائبا نپويدائم فاذكروني يذكركم نيادوئے معاذب تاسو یادوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زمان نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو کلک کیزان پصبر کولو پمونس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ خاص مرگرے دا صبرنا کدے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات شعب بارکی چوجلی شید اللہ دن دخرول ربارا چداد عام عمرو بشان لی بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جننے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نبوئے گئے بدغی جن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او خامخا ازمکونکم پتاسو پلغن تا دیر و دلوگنا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلو وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرناکو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبا صبرناک دی چکل ارسیگی دی تس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردیدن کیو
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی باندے تعریفون دی ددی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندی فمن حج البیت اعتمر نصوب چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسو گناہ دے نگنی پدان پدیش زیرالی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا اچاچی پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقینا اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقینا کسان چپٹئی ہوا چمور علی گریم دخکارہ حکمنو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رسل دائنا چم وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب قبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیوان اللہ ویلعنہم اللعینون ولعنت کی بدیوان نور لعنت کون کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چ توبہ استدے گناہنا اور نیک کو خپل عمل او خکارے کہا چسی پٹکڑو فاولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کم فدیوان التواب الرحیم عظیم لے توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقینا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سحال کی چیزی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان قریبان لعنت ندی اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے درین عذاب مقرر دری و نبدیل سمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدے ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدائش آسمانوں دزمکہ کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتوں دشپے و دروز کے والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی بسمندر کے فسبب دا نفع ورکولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا شراورو للہ آسمان طرف نوبو فاحیا بے لفظ مات موتعان تازکڑے باعث رزمگا پسوچ والی آئینا وبص فیہا من کل دابا اخوارکڑی برزمگا کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لوز ہواگانو دوریزو کی المسخر بین السماء والارض چتابشی دا حکم دا اللہ پمند اسمان و دزمکہ کے لآیات لقوم یعقلون پریتولو سلنوں کے دیر دلیلنا دا توحید دی حق قوم دراش عقل نکار لیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اور بعض دخل کو نداس اشترے
چنی سید اللہ نہ سوان اور شریکان یحبونہم کحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دیب من کولو دا اللہ کے ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبر حال کلشو بین دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکن کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چھ تابداری کڑے شیوا من الذین اتبعوا داغشانا شددی تابداری کولا وراؤوا العذاب وبین العذاب وتقطعت بهم الاسباب اور بکرشی قرنے کے تعلقات ددیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چیزی تابعداری کڑیوا ارمان دے زمن دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرع منہم کما تبرعوا منا من بزان جدا کو ددینا لکسن چدینن من جدا شول کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دغس خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دا سسنو کولو بدیم وما هم بخارجین من النار فنمی دیوتن کی دور جہنمنا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا شپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدم شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکیدہ شیطان تاستا پبدو خبرو پنا کارکارنو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور پدیش جوڑائے تاسو پا اللہ خبریش پوین لرائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور کم سویلی شدی خلقتا تابداریو کے دائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائے چی منتری من پائے بنے مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شعودری مشران نپل ددین پہ صبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان شکو فرکڑے فتخلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تائشہ سنوریم الا دعاء و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکمن علیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خرید پاک خانش منتاصل در کریم واشکروا للہ و شکر کوئے پدید واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کئے تاسو خاص اللہ دا بندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ والعاد نصوب سے ناشار شرائع خوراکتا
نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتے اس گناہ پدوانے پدے خڑلو کے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب پلنا ويشترون به ثمنا قليلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى داخل دی شاغست گمراہی پو بدل ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغسل عذاب پو بدل بخن کے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے نو ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا لیس البران تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ندنی کی خاص دا خبران چکل سوئے تاسف المخونا مانزکی مشرق و مغرب درفتا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دہا شارا آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لریب اللہ پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لریب ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال على حبه ذوي القربى اور کئی مال پمن دالا پلوانتا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتا والسائلین وفي الرقاب ونور محتاجتا وپازا دولو بند سٹنو کے وقام الصلاة وآت الزکاة اور پابندی نماز کی اور زکات عمر کی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اور پورکی لوزن اخبل کلچ لوز کڑی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگی بدین مانے پحالت دا سختے دا مال کی اور پحالت دا مرضن کی اور پحالت دا جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی بداودنے کہے کہ دا کسان پورا متقیان دی یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرشویرے پتا سوانے قصاص جاری کول پبارد قتلانوں کے الحر بالحر ازاد سڑے با قصاص کی ببدل ازاد کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی ببدل مرے کے والانثى بالانثى وزنانم قصاص کی ببدل زنانہ کے فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑ شاغتا دا طرف درور داغنا صدق معافی فاتباعهم بالمعروف نو تابداری بدوان لازم نہ اپنے کا طریقہ وَعَطَعُونِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ او عطا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ دا حکم کی آسان تیادا استاسو در رب طرفنا و رحمت نیم فمن اعتدى بعد ذلك چاچد حد نتیر و تلوکل پس قصاص و معافینا فله عذاب علیم تد پار عذاب درناک ولکم فی القصاص حیات استاذ دپارا پا قصاص جاری کو لوکی یو ناشنا جوندے
یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون دیر پارا شتاسو بچے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کر شعر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمارگ ان ترک خیرا کپری خود الایمان الوصیت وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لعرف قلوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا للمتقین دا لازم لے پا متقیان خلقو فمن بدلہ بعد ما سمعہو نشاش بدل کو دغا وصیت کول پسائنا چاوری دلیوی فإنما اسمه على الذين يبدلونه یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے فمن خاف من سن جنفا و اسما نسوچ یہ رکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا بگناہ یا دگناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی ددی درمین فلا اسمع علیہ نشت گناہ پر اصلاح کو ان کی بانے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو فرض کرشی پتا سو روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرض شی پائے کسان چستا سنمک کی تیرشی لعلکم تتقون دید پارا چتاس متقیان شئے ایام معدودات روجین سیر وزیش میرے لشے فمن کان منکم مریضا نعاسو شویستاسو بیمار او علا سفر یا پسفر واندوی فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رضونا دپار قضا وعلى الذين يطيقونه او پائے کسان مانی چھ وصل روجین لری فدیتم طعام مسکین لازمنا فدیہ چھ خوراک دے او مسکین نظر وزی فمن تطوع خیرا نچاچی پا خوشالے سرک ولا نیکی فهو خیر له نداریر خیر دبارا وان تصوموا خیر لکم وروجین والساسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو فوئے لرائے شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن میشت رمضان آمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدل للناس ہدایت دے دا قرآن دولو خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکے دا مخکنی ہدایتننا وجدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستاسنا دیمیش در رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اوسوک شی بیمار یای پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندوان شمیر لی دنور وزنا دپار قضا یرید اللہ بکم اليسرا
غاری اللہ تعالیٰ پتاسو بدی احکاموں کی آسانتیا ولا يريد بكم العسر انواری پتاسو ستنگسیا ولتکملوا العدہ وتد پارا شکر کے اشمار ولتکبروا اللہ علی ما هداکم وتد پارا چد اللہ لوی وائے پاک طریقہ چتا اسے خود نہ کڑیا ولعلکم تشکرون وتد پارا چ شکر کے اللہ دے نعمتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلاچ تپوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فَإِنِّي قَرِيبٌ ورطوائع یقیدن زنزیم اجیب دعوت الداعی زادان قبل ما دعاکم کی کلچ مان دعا واری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نُذِرٍ پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِنْ سَاتِي بَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشے ساز پارا پشپد روجنی ولو یوزے کے دل نخولو بی جانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختان انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اقبل زاننا فتاب علیکم فراخی راو سب تاسو وعفانکم وسان تیرا وستبتاسو فالآن باشروہن نوس نزدیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور لٹویا آنچ اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری وکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے رشبیم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تردی پوری چخ کارشی تاسو سپنتا من الخيط الأسود تور تارنا من الفجر چا سبارے ثم اتموا الصيام إلى الليل بیا پورکے دارو جا تشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ومن ذکی گئے بھی بیانتا خدا سے حال جدا سمو تکیفیں پجماعتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شے فلا تقربوها من ذکی گئے دیتا مخالفت کولو كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام خلقتا لعلهم يتقون دپارا شری متقیان شیم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخوے مالنا دے اول قرن استاسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوے تاسو دا مالنا حاکمانتا لتاکلوا فریقا من اموال الناس فریق رس تاسو خرے اور ٹکڑا دا مالون دخل کنا بالاسمی بکنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیستانا پوارد میشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو آیدہ میشتی وقت ندی دا مقرر کولو دا سیدنو دا پارا دخل کو دا پارا دا حج ولیس البر بیان تاتو البیوت من ظہوریا اوندانی کی شرازے تاسو کورون خپلو تار شاگانو دائنا ولكن البر من اتقى لكن نیکی داغ شارع شلانے رکیم
واتوا البيوت من ابوابها وراتل کا يخل قرون تا شاگان دائنا دروازو دائنا واتقوا الله لعلكم تفلحون او یرکا اید اللہ نا دید پارا چتاسو کامیاب شے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ کا اید اللہ دین دو چتوالی دا پارا دائے کسان سرائے چتاو سرائے جنگی ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوئے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا ورتیرین وقتلوهم حیث ثقفتموهم اوجن دائے کافران لرا حرزے چستاسو پی وصبرشیم واخرجوهم من حيث اخرجوكم او باسے دیدرا دادینا چتاسو استریے والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت داد وجلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ شروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکیم حتی یقاتلوکم فی ترد پوری تاثر جنگ شروع کی بائے گے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے گی نگا وجنے دی لرا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دغسد بدد کافرانو فَإِنِ انْتَهَوْا کدی منشل کفرنا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخنکم کے رحم کم کے دے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ اور جنگ کو دی کافران سلام دید پارا چنشی کمزور کول مومن ویکون الدین للہ وشی غلبت دین دا اللہ فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین نو کمن شول دید قتالنا نو نشت بیا زیادے کول مگشت دے بظلم کون کوانے الشعر الحرام بشعر الحرام عزت دم یشتو دا حرمت پبدل دم یشتو دا حرمت کی دے والحرمات قصاص نورم دے دس سیزن دی بدے والا فمن اعتدى علیکم چاچی زیادے کو بتاسو فاعتدوا علیہم تاسو پم زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم پشاندائے چی پتاسو زیادے کریم واتقوا اللہ یرکید اللہنا وعلموا ان اللہ مع المتقین اپوئے شیخ انن اللہ خاص مرگرے دا متقیانو وانفقوا فی سبیل اللہ اور مال خرچ کرے دا اللہ دین دو چتوالی دباران ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وما شویزان نخبل پخبل لاسن باندے ہلاکتا واسن وخیست عملن کوئے ان اللہ يحب المحسنین یقیناً اللہ کو خیاسوک سے خیست کارن کئی واتم الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص اللہ دباران فَإِنْ نُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نکرا گیر کرے شیطاسو تو پورا کولو دائینا نو لازم نے بتاسو آغاش اسانی دہدینا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ امخر سر نخبل حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلًّا تردی پوری چورسیا حدیازِ حلالیتا فمن کان منکم مریضا ناسو چستاسون بیماری او بھی ازم براسی یا بدوانی خاص تکلیفی دسرد وجے ففدیتم من صیام نو صدقت نو نسوک ندبان دے بدنرا تدریو روجو یا صدقت آیا یا قربانی دا فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَشْتَاسُ فَامَنْ شَيْءٍ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج نچاچی نفوا وستا عمری کولو
یوزے کذا حج سران فمستیسر من الہدی ندوان لازم نعاش ثانی دہدینا فمن لم یجد سوکسی حدی النموین فصیام ثلاثت ایام فی الحج دبان روجینی واللی دے روزو پر وزر حج کی وسبعت اذا رجعتم ووزی کلچ واپس سے تلک عشرۃ کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دے ہدی سران ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاریش نہیں داغ کورنے دیرکی دن کی بمسجد حرام کی واتقوا اللہ یرکوید اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب یقین ساتے اللہ تعالی سخت دعور کن کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑل الحج میشتری مقررین فمن فرض فیہن الحج چاہش فرض کو بزان بانی بڑی میشتو کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نبی دشاوت خبریں اور نبی گناہوں کول اور نبی جگڑے کول بحج کے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ خواہش کوئے تاسو ہر نیکار عالم دے پائے بن اللہ وتزودوا وتخذن سروڑے فإن خیر الزاد التقوى یقینا بہتر توخر تقوى واتقونی یا اولی الالباب یرکوئے زمانہ خالص قلوالو لیس علیکم جناح نشل پتا سبانی اس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم چلٹوئے تاسو مال دنیا درب طرفنا پتجارت سران فَإِذَا فَصُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ نُكَلَشِ رَاكُشِ تَاسُو دَعَرَفَاتْنَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لِيَادَوَيَ اللَّهِ لَرَادَ مَشْعَرِ حرام بخواكِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَيَادَوَيَ اللَّهِ لَرَادَ لَكَسَنْ چِتَاسَيْ خُودَنَ قَرِرًا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً وہ تاسو مخید ہدایت اللہ خامخات گمراہونا ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیارا کدی گئے تاسو دادینا شنور خلق ترا کدی واستغفر اللہ اور بخن غارد اللہنا ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخنکم کے رحمتم کے دے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتاسو سیبادات حج تاسو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ یادوئے اللہ ذرا پشان یادول استاسو بلاران قبل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادول اللہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ نبالے دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رورا کم تاپ دنیا کی جسرا کئے وما له فی الآخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کی سحسان ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بائے دینا سبری وائی یا روا راکم تا دنیا کی خیس جون وفي الآخرة حسنة وبآخرة من خيست جوان وقنا عذاب النار وبشعت من عذاب دورنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجر عملنا شریک لیم واللہ سریع الحساب واللہ دے زر حساب دنگے واذکروا اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ ذرا پاقر وزو شمیر رشو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ چاچی تلوار اکڑا پتور رزو کی نشت گنا پاو ومن تاخر چاچی رستوالے و قدری میں وستا فلا اسم علیہ پاغم سے گنا نشتا
لمن اتقى دا حکم آغشال ریش اللہ نے یرکی واتقوا اللہ یریگے دا اللہ نوعلم انکم الیہ تحشرون یقین ساتے تاسب خاص اللہ تورجم کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وبعد دخل کو نداسری تعجب کے شیتا لرا دا خبر تریب بات جن دنیا کی ويشهد الله على ما في قلبه اگواہ گردی اللہ لرا پاسی شر پڑکی وهو لد الخصام او حال دارے چدے سخ جگڑ مار رے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سستا سنان کوشش کی بلنکا کی لیفسد فیہا تدبارا چھ فساد کی برے کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَهَلَاكِ فَسْلُنَا دخل کو نسل انسانان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ واللہ تعالیٰ نخوخی فساد لرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ او کلچوے رشیدت اللہ نے یروکا اخذته العزت بالاسم انہی سید لرا غیرت کول پگناہ کولو فحسبه جہنم پورا دید لرا جہنم ولبیس المہاد خامخابت دے زیتیار کرشے دا جہنم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرات اللہ بائے دخل گناہی چھ خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفت کن کے بداسی بندگانو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وتابداری مکوید قدمون شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تعصب دشمن احکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدت تاسود پورے اسلامنا رستدائن شراغلی تاسخکار حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کرے اللہ تعالیٰ زورور حکمتن والرے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام انتظار نکیدہ خلق کو ایمان روڑلو کی مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالیٰ پسورو کی دور ادنا والملائکت و ملائک و مرائشی و قضی الامر و فیصل و شید ریکار وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالی کردول شیٹ الکارنا صل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سننا ورکلو منگا دیتا نعمتون اخکاران وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اچانچ بدل کرد اللہ نعمت پنا شکر ہے من بعد ما جاءتو پسائنا شدل راغلی فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ سخت زاور کن کرے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ڈولی کرشے کافران دپارا جن دنیاوی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان چلانا یرکوی دین بوشتی قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چالشی واری بیندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پیمان اختلاف قدیم وبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالیٰ پیغمبران زیر ورک ان کی و یر ورک ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل اقردائی سرا کتابنا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پارا چھ فیصلو کی دا کتاب
ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے رہے وما اختلف فيه الا الذين اوتوه اختلاف نہ کرے بڑے حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شور کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس آئے نشراغ الودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورن دری کے فہد اللہ الذین آمنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والا ہوتا لما اختلفوا فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بإذنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رسی چرچو غالین ملار طرفتا حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت تداولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال لا تروسن دراغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشی ساسن مخیم مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والذللو اجرقو لشو بڑیرو تکلیفونو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تردیچ ویل و رسول و کسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب رائے خبر شے یقینا اللہ مدد نزدیم یسألونک ماذا ينفقون تپوس کی دیستانا شسشی دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرج خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مرب لالتا اخبلوانتا والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمان و مسکنان و مسافر ہوتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقینا اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشے پتاسوانی قتال و حال دارے چلا بدخاری تاسودان وعسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم او کدیشی چپت گنی تاسی او شیئا غبتا و زبارا فیدا منویم وعسان تحبو شیئا وهو شر لکم او کدیشی خوخوائے بتاسی او سیزا غبتا سلر بدویم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیم تپوس کی دیستانا پوارد میشت دا حرمت کی دا جنگ کولو نپائے کی قل قتال فی کبیر تو وہ جنگ کول پمیشت حرمت کی خوغٹ کنارے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پالا والمسجد الحرام وخلق من کول دا مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح دا مسجد حرام دائنا اکبر عند اللہ دا غٹ گناہوں ندی بنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک واللم دیر غٹ گناہ دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم ومشيدا كافران جنگون بكيتا وسرا حتى يردوكم عن دينكم دید پارا شو گرزی تاسو لستاسو دین اسلام نائے نستطاو کوسی برشیم ومن یرتد منکم عن دینے خصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نا فیمت و کافر و مرشو پتا سے حال کش کافرین فاولائک حبطت اعمالهم ندا کسان بربادی دنیا عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولئک اصحاب النار ودا کسان اور والدین ہم فیہا خالدون دیو پائے کے ہمیشہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راویا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا جہاد کرے فی سبیل اللہ دو چتوالی دین اللہ دبارا اولئک یرجون رحمت اللہ
دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت. واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی ریستانا پواد شراب و جوارے کی. قل فیہما اسم کبیر تو بدی کی پیدا کی گناہ نلویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرا واسمهما اکبر من نفعهما وگناہنا شدین پیدا کیا خڑیر غٹی ددید نفعنا. ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی دیستانا دسمرنا خرچ کی دی. قل اللہ فاوائے خرچ کوئے دزیاتینا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وذات کے اللہ تعاصد اخبل حکمونو لعلکم تتفکرون دید پاراش تعصفائی کے فکرون کوئے فی الدنیا والآخرہ فکروں کے پبارد دنیا والآخرت کی. ویسألونک عن الیتاما تپوس کی رسانا پبارد یتیمان کی. قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا پارا دے یتیمانوں بہتر کار رہے. وین تخالطو موکتاسو گڑون کو ددی سرد مال فیخوانکم نستاسرون دیم. واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالی پی جنیا شالرا شفساد کو ان کی بری گڑون سرا داغشانا شسلا کی بری گڑون سرا. ولو شاء اللہ لعنتکم وکاللہ غوختے تاسبان بغیر تکلیفی خیریں. ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اور نکام کو دا مشرک خذ سرا تردیش ایمان روڑی. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکان او خام خاوین داعش موحدی غردا دا مشرکی اصلنا اگر کو لو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیاشیم پمالو بخائص. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا اپنی کام اور کرے اخبلی لون خوین مشرکان سروتا تردی پوری شا ایمان روڑی. ولا عبد مومن خیر من مشرک اخام خائے عمر موحد غرد دا مشرک ذاتنا. ولو عجبکم اگر کتعجب کیاشی تاسو پمال و بخائص. اولئک یدعون الی النار دا مشرکان بلن کی ورتا. واللہ یدعو الی الجنہ واللہ تعالی بلن کی جنتا والمغفرت و بخشش گناہنتا بذنی پخبل حکمنو. ویبین آیاتی للناس و بیانی اللہ اخبر احکام خلق تعالی لعلہم یتذکرون دید پارا شری نصیحت تخلیم. ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زیر حیث کے. قل هو آذن تو آغا زیر مرض دے. فاعتزل النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زیر حیث کے. ولا تقربوهن حتی یطہرن امنی ذکی گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی. فیضا تطہرنا نکل شری خپاکشی. فاتوہن نراتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ پدا سی طریقہ ہے اللہ تعالی خودنا کرے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام. نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروان دے استاسو دے. فاتو حرثکم من عشیتم نراتل کوئے زید کروان دیتا پکمت طریقہ شستاسو خخیم. وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اقبلهم. واتقوا اللہ ویرکو اید اللہنا وعلموا انکم ملاقون ایقین کوئے چتا سب اللہ سر مخامخ کی گئے. وبشر المؤمنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تا. ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم امگر زیتا سنم دا اللہ تعالی نخاد پاد دیر قسم نستاسو. ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من قیدنے کے کولو تقوا کولو. وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پوند خلقو کی.
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سوری پاس پوئے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ننیسی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادی سرا پا قسم نساسو کے، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولیکن نسی تاسو پاگے قسم چی کسب کری چی قصد کری زون استاسو. واللہ غفور حلیم، واللہ تعالی بخنک ان کے صبر کا ان کے دے. للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر، دپار دائے کسانو چی قسم سردائیں جدا کی دخبلو بیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو. فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُغَرْ زِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. وَإِنْ الطلاق وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طلاق وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقینا اللہ سوری پار سپوئے دے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اور طلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغ وی او حمل نئی انتظار وکی بخبل زان مبان در حیزان. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، او حلال ندی دیل را چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای په بشدانے کی. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان لری دی بالله پر رسنے. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، خاوندان لری دیر لائق دی واپس دی پدغ مدد عدت کی. ان رادو اصلاح کا اراد لری دے اصلاح کولو. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اور دپار دزان و حق ندیم پشانت دائے چی پدیبان ہم حق ندیم پشرعی طریقہ. وللرجال علیہن درجہ، اور دپار دنارین و پدیبان انشت درجہ دام. واللہ عزیز حکیم، اللہ رزور اور حکمت والدے. الطلاق مرتان، اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرت دیم. فامساکم بمعروف، نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ، او تصریحم بإحسان، یا رخصتی دا پخیست طریقہ. ولا يحل لكم من تأخذوا، ان دی حلال تاثر خاندانو چی واخلے. مما آتیتموهن شیئن، داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے. الا یخافا لا یقیما حدود اللہ، مگر کہ یرکی داخل خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو. فین خفتم کہ یرگے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ، چی پابندی نشی کو لے داخل خاون دا اللہ دا پھولو. فلا جناح علیہما فی مفتدت بے، نشد گناہ پر خز خاون پاغمال کی چی بدلا داکی دا خز پائے سر دخبل داننا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، داد اللہ پولی دی مقرشین ددین تجاوز مکوئے. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، او کشاہ تیرے در رکر اللہ لالا پولنا ندا کسانوں دی ظالمان دی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، او کدی خاون طلاق ور کدی لردریم نہ حلالی دلرا پس دینا. حتی تنکح زوجا غیرا، تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، او کدا دویم خاون والا طلاق ور کی نشد گناہ پا مخی خاون دو خزان. ان یتراجع چی اوبت تو گرزی پر نکاح کولو. ان ظننا یقیما حدود اللہ، کہ خیال ساتھی چی پابندی بکید اللہ دا پولو. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، او داد اللہ پوری دی مقرر شریم بیانی کی قوم دا پارائچ سپوئے لریم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کلچے طلاق ور کہتا سو خذتا رجعی طلاق اور نزدیشائی اخبر نیٹے دے دتا. فامسکوہن بمعروف، نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ.
او سرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را بخدریقا ولا تمسکوهن ضرارا خمی سرائے دی لرا دپار ضرر ورکولو لتعتدوا دے پاراش حد نور تیر شے ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کو ظلم کو بخبل زان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوکی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سوانے وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتا سو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بھی تاسوا ذرکی بدے واتقوا اللہ یرکو ید اللہنا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی بانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلشی طلاق ور کہتا سو زنانا ہوتا ارسی آئی آخر رہ دتا فلا تعذلوهن ممن قائدی لرا این کہنا ازواجهن کنکا کی دخل زڑو خاندان سرا اذا تراضوا بینهم بالمعروف کلشی رضا شریک ورنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا آواز ور کے دیشی بدی سرا شاہ تشویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان لری پا اللہ و پر رسنے ذالکم ازکا لکم واطہر دا بشکون کے تاثر بدنامینا و پاکون کے رید فحش کا رہنا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات یرضعن اولادهن او من دی پست طلاق و دیدتنہم پیدی ورگئی بچوخ بلوتا حولین کاملین دکال پورا لمن اراد ان یتم الرضا داغ چاد پارا چیراد لری چی پورگی پیور کول بچیم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بشیوانے روزی داغی زنان او دا او جامع داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اشاتا مگر پقدر دا وسلاغی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بشیدائے ولا مولود له بولده ان پلارتا بسبب دا بشیدہا وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چھ دغ بشیرے پشانت دغ خرشے چھ پپلار باندے وام فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ نکو واڑی دا مور پلار دتینا پریکول لبشی رسو درزا کے دلو دے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما ننشتے اس گناہ بدے دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غاڑے چپے اور کون کی انہی سے دپار بچو خبل فلا جناح علیکم نشتے اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلشی پورس پارائے حاج مقرقڑی تاسو دعرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتا سکوئے لجن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسری شمڑکڑی شیستا سنا
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَفْرِيدِي بِبِيَانِهِمْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پہ ودے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ نُقَلَ چِدی پورکی اخپل نیٹ رائتت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نشتیس گناہ بتاسو فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ پائے کار کی شکئی دخل زانون مبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء انشت گنا پتاسو پاغ الفاظ کی ششاری کو تاسو پاغ سلام دقوختنی دنکار دائے خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹساتے تاسو پزرون مقبلو کے ارادہ داغی دنکار علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالیٰ شیخنن خامخا تاسو بیادوئے دل را پنکار ولكن لا تواعدوهن سرا لیکن وعدے مکو ایدی سرنے کا پٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزبوا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہاتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا آیقین گوئے اللہ تعالیٰ علم نے پارغس شساس پزن کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ایقین کوئے اللہ تعالیٰ بخنک ان کے صبر کو ان کے نے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کہ طلاق اور کوئے تاسو زنانو لرا ما لم تمسوهن سو بوریش نیودیش یاغی سرام او تفردو لهن فریضا یعنی مقرقری تاسو غیر بارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکی غیتا علی الموسع قدرو پو وسوال سڑی پا قدر دا وسداغا دا فراخ داغا وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغا مطعام بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم دی پخیصہ کار کنگو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کطلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخی دیو زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرقری تاسو آغی دا پارا محرم فنصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرقری الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخبل حقنا او یعفو اللذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پلور کی آسرے شداغ پلاس کی تڑل دنکاری وان تعفو اقرب للتقوى اچ معافیو کے تاسو یو بلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم او میر وی تاسو رولی مہربانی پکورن احساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی استاسو عملون رالی دن کے دے
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمومن ذنیم وقوموا للہ قانتین اور دے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا نکیری گئے تاسود دشمننا نموز کوئے چپیا دروانی یا سوارے فَإِذَا آمِنْتُمْ کلچی پامنی تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نیادوئے اللہ لرا لگسنگ چی خودن درکڑی تاوست اللہ دائے احکاموں چی تاسو پائن پویدے والذین یطوفون منکم وآکسان چمڑکڑیشی استاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دیشی دیتا پبارد بیان دائی کی یا وصیت دیو کی دی وصیت پبارد بیان اخبلو کی متان الالحول دا نفع ورکولو تریو کال پوری غیر اخراج النبی استلدائی دا قرآن فَإِنْ خَرَجْنَا قوت آزنانا رسو دے عدت واجبنا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ نشتے اس گناہ بتاسو پائے کار کی شکیر یغید اخبر زاننوں پبارکی بشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالیٰ ضرور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو قضل پارا صدر نفی سیزن ورکول دی دعور مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان و سلام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلے الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم آیا نگورے تو حال لائے کسامتا شوتلو دخبلو قروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم اللہ موتو نویل اللہ تعالی دیتا شمر شئیم ثم احیاهم بیجون دکرل دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق بانے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخلقنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقین کوئے اللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورک اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص وَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَضَعْفًا كَثِيرًا نزیاتی با اللہ تعالیٰ غدد پارا پشندن ڈیرو واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالی تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون و خاص غتبا و گردول شیطاسو الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل آیا نگو رحاد دے اور ڈلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسو زمانی دا موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا کلچو الاغی اخبر نبی دا مقرر کمون دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو دا غدا بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا دین دوشت والی دا پارا
قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ولا يقينا نزيدا كفرس بريشي فتاسو دا جنگ تاسو جنگ نکڑے قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ولا ليوصو جنم لرام چی جنگ بنکم دا اللہ دین دو شتوائی لبارا وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا او حادار استرشیونگا دخبل کونو دخبل زامننا فلما کتب علیہم القتال نعرکلا شفرس و بدیبانی جنگ کول تولوا الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسان دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر استعاذ پارا طالوت بادشاہ قالوا أنا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید الاباد سعیبم ونحن حق بالملک منه ام وزیاد حق دارو ببادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال انلے ورکریشید لرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقیناً اللہ غرکڑے دے پتا سوانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیاد چکڑے دل را فراخی پہ علم و بغٹ ہمت کے واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ تعالیٰ ورکی اقبل بادشاہی چالچ غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالیٰ فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبيهم إن آية ملكه او ان دیتا نبی دی یقینا نخاتبات شاید دارا ان یاتیکم الطاغوت شرابشی تارس صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزن احساس درب طرف نوئی وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا شپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بادی صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق برات للوکی خام خالوی نخد تاسو لرا کتاسی ایمان والائیم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاش جدا شو طالوت دابادے دکرینا پلخکر سران قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیونیر سران فمن شرب منہ فلیس منی چاشی اسکل دائن ارنا نبی دے زمار تابدارنا ومن لم يطعمه فإنه مني اگشاون سکل داغینا یقیرن دے زمار تابدار نبی الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوب شٹک کو یوشن بخبلاس فشربوا منه الا قلیلا منهم نوس کلے دے خلقو دائن ڈرگو ما سعاد لکسان درینا فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا ما ارکلاش پورے وطن دائن ارنات دے آقسان چی مان راوڑو در سران قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودے ویلا پاتش خلقو طاقت شرم درنند جالوت داد لخکر دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاق الله ولا کسان شدائی یقینو شریف مخامخی اللہ سرا
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دیر کرت شیش ڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیرا اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنوده اور کلشیخ کارشو کو میدان کی جالوت و دا لخکر ہوتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوے دے مومنان یا روا راتوی کی بمبانے دے صبر وثبت اقدامنا وپاخ کی زمن قدمنا وانصرنا للقوم الكافرین وغلب راکی منتا پقوم کافران باندے فحزبوهم بإذن الله نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لران وآتاه اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ تتا بادشاہی او پوید دین وعلمه مما يشاء نور علم ولركو لا ينشى الله وقته ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنے دفقو اللہ خلق لرا بعض لرب بعض لفسرت الارض خامخاروان شعبت ازمکان ولكن الله ذو فضل للعالمين لیکن اللہ تعالیٰ خاون دلوی فضل لے بخلقوانے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایت ندید اللہ تعالیٰ بیانون دا پتاوانے حق کارکول دا پاران وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا تَيْخَامَ خَارَ رَسُولَانُنَا